بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطيب نقل لك كسان فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمئها وبلغة من قوام العيش تكفيها لبون تنهن قفتو جيبر هوري ولتك أبجرا غرو إسيف وني إسيف غيو لقم متكاتو تو إسيف غيا أكا إمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة جي ترى تكيوكا ترى لما يونيا تقويان كن سيفي غيا جي غرو بكمسي adada hafuura baafattuutiin itti haajamtaa tanarraayis nuti faguudhaga rabbi sitirii isaa nutti haa qabuuti obboleeyyan kiyya mata duree isii akka agartan guyyaa jum'aadhaa soommanuun ni taamoo hin ta'uuta jettu hadiithuma lama walitti ilaalla isinirrattillee hin dheeradhu jaalowwan kiyya ka islaamaa asitti ormi garii hunnooti jum'ata soommanuun sheekooleen hin taatu jettee ja'anii guyyaa soommanaa guyyaa arafaa hin soommannu jettee halqiin hunnooti himatteetu jira laa aboon jeen ani oduun viidiyoo san ilaalle hin ja'uu sheekni tokko akkana isiniiti tuutu hin hubanne malee je'ee jira yaa haka aboo hin jenne jara keenya wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu cufa keessanuu yaa ahbaabi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوانك يك إسلاما أكمتنا بجردا فيانا قبدني cufa keessanuu bakka jirtanitti nagayni rabbii isinirratti haa jiraatu tokko tokko keessan rabbiin yaada muraada keessan isiniif haa guutu ajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbii jiruu gaarii isin haa jiraachisu umurii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isiniif haa kennu khayrii cufaatuu walitti isiniif haa qabu hamtuu cufaatuu rabbiin isinirraa haa qabu kurnan dhulhijjaa keessa dalagaa gaggaarii isin dalaydan mara rabbiin isinirraa haa qeebalu dilii teessan ammoo rabbiin isinirraa isiniif haa dabaru ustaada keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaduna alfaadil kamaal hebboo rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a rabbiin rahmata isaaf haa godhu dilii isaa irra isaaf haa dabaru qabrii isaa caffee jannataa haa godhuuf galmee isaa illiyyinitti haa galmeessuuf kitaaba isaa warra mirgaan fudhatu rabbii isaaf haa godhu qabrii isaa hamma argaa isaatitti rabbiin haa bal'isuuf siraaxa gubbaa akka mandiisutti kadabaru rabbii isaa haa taasisu ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina wahasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii san waliin rabbii isaa haa taasisu yeroon barruu takka agaree ilmoo fi jaartii hin qabuu ja'an natti dhagayame garuu jiruun tuni fatanaadha dalagaan gaarii isaa ilmoo fi jaartii saaliyaa haa taatuuf guyyaa qiyaamaadhaa keessatti haa umu qura'uu kitaabiya hunnooti ilaala kitaabni kiyya mirgaan naa kenname warra je'een sanirraa rabbi isaa haa taasisu warra isaaf jecha aamiin jettan isinii fi maatii teessanii fi hortee teessan cufaatuu warra mirgaatirraa rabbi isin haa taasisu miidhamaa cufaatuu rabbiin haa dirmatuuf warra wallaggaa warra walloo muslima cufa kadarramu jiru obboleeyyan kiyya addunyaa tana keessatti eenyu lakkooynee eenyu dhiisuu dandeenya cufa isaaniituufuu جبار السماوات والأرض إساني فاتمس ظالم شوف ربي قطرها جبس ربي ندن دهاتي بيتين يتنا بي نجيا ربي هاقول بي مسكينة تنا في أرم مسكينة كنا نما هم توم برباد ربي هم تو إساني تهادي بسجالوون كي كإسلاما ور إلمان كبدن ربي إلمان كيسان دسي جكيساني ربي سنهاقول ور مكايسني تقول ربي سنهاقول ور فودي إلمان هنكبان rabbiin ilmaan isinii haa kennu isinis akka hiriyoota keessaniititti dhalaati dhungadhaati ergadha warra fuudhuu fadhu rabbi isin haa fuusu teerumuu feetus rabbi haa heerumsiisu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu akkas jechaatitti jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa waa kennu guyyaa jum'ataa guyyaan arafaa insha Allahu ta'ala jum'ata as deemu kana guyyaa san taatiga
guyyaa ajaa'ibaatiitutu walirratti dhufe jaalowwan kiyya ka islaamaa. Ani insha Allahu ta'ala sadarkaa guyyaan arafaa qabdu yoo rabbi jee wajji laalla. Garuu ta'arraan tana waan namni kana jee fi ammas khaasatan obboleeytumatiyya tagaraa tokko keessaa baaneetuutun nan jee wallahi rabbi umrii isii haa dheereessu, isinillee rabbi isin haa dheereessu. Aboo hakaa akkana ja'aniiti timee laayivii ta'e rabbiitu jiraati seeniiti baqeessi jette boo. Aboo ni baqeessinaan jeen boo quraanaa fi hadiisa baqeessinaati. Tanaafuu hadiisuma lamaan isinii fi majaalowwan kiyya ka islaamaa. رسول كين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تخصوا هن خبط سناجي إرقما ربي صلوات الله وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة. هل كان جمعة دا إن خبط سني بقيام صلاة هل كان دابتو دان هن خبط سني من بين الليالي جدو هل كانوا ونيتي. ولا تخصوا أمس هن خبط سن يوم الجمعة قيا جمعة دا بصيام صومنو دان من بين الأيام جدو قيو ونيتي إلا أن يكون تهملي في صوم صومنا كيست يصومه كصومنو أحدكم تكون كيسا كصومنو جي. رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبليانك يا كإسلاما مال نجام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيا جمعتا كان هل كان إساتز إن خبت إسنا ليلي سلانا هل كان جمعتا تجتني odoo halkan biraa hin salanne sommana guyyaa jum'ataatis odoo guyyoolee kaan hin sommanne hin qopheessinaa ja'an. Yoo ammaan tana isinuu laaltan jaalowwan kiyya ka islaamaa halkan jum'ataa ta'us guyyaa jum'ataatis namni akkanatti ni qopheessa. Kanuma atoorara barra halkan cufaatu jimaa tana atooraru arraan tana mee jimaa naaraabsii yoo jetteeni aboo halkan jum'ataati saahibii arra ifiifuu jimaan naan hin geessu siin ja'a. Akkunumatti ibaadaa tana ni fadhan halkan jum'ataa waanuma fadhettu. Guyyaa jum'ataatis yoo laalte obboleeyyan kiyya ka islaamaa miskiinonni aboo arran tana guyyaa jum'ataati gadhiisiisin ja'anii bar. Rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama waanuma fadhe mee laale. Baajaaj sabtirraa ilammaan kamisa cekmaamoonee wallee itti bada. Garuu guyyaa jum'ataa qur'aana itti bada. Yaa salaam. Awwadaay gaafa dura hatta warri muslima hin taanallee guyyaa san qur'aana bana yoon isin hin jee akkam jettan. In qopheessinaa jee waan shari'aan qopheessite malee guyyaa san du'aa'ii godhuudhaan dhikriitu jira. Halkan jum'ataatii fi guyyaa jum'ataa salawaatan irratti buusaa jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tana shari'eetu jee bi abii huwa ummi. Malee taan ibaadaa qopheessuun halkan jum'ataati ja'anii hin taatu yoo ta'e malee. في صوم صومنا كيست يصوم كصومنو أحدكم تكون كيسن حديث لما دا كناس مين ولي يبدا. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده جي. تكون كيسن قيا جمعتا هنصوم منيني إلا أن يصوم يوما يو قيا صوم مني ملي قبله كإسد رجرو أو يوما بعده يوكا بود إسا كجرو يو صوم مني ملي قيا جمعتا هنصوم منين يو قيا إسد را يو قيا كمسا صوم منتي
eegana jum'ata yoo itti ansite humaa hin qabu yoo ka guyyaa jum'ata sommante yoo sabtii itti ansite malee hin ta'u akkana jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam حديث إمام البخاري سيئ ساكي ستفيد طيب الله ثرى جويريان رضي الله عنها قويا جمعة سومنان إرقما ربي كري سومن تيجر تاهيج إن صلى الله عليه وآله وسلم قويا كميسا لا جتين آية برو قويا سبتيو إن شاء الله تعالى نسومن تاهي جنان إن سومن جنان فريج إن جالو وانكي أكنا جتشودا يو قويا أمانتنا علماء يرو إبسيتو مالجان يو قويا سن oduu amman tana jum'ata sommante yookaanu nama ati guyyaa takka sommane guyyaa tokko fur arran tana arbiyaa sommante kamisa nyaatte guyyaa jum'ataa sit dhufe akkana yoo sommante male hadiisnummaanu rasuulinu sallallahu alaihi wa alihi wasallam isumaatu kana jeeyu yoo kana taate male yookaanu jaalowwan kiyya ka islaama 13 14 15 nama sommanu jira rabbi aadaa bareedduu tana nu waakan guyyaan 13 arbiyaa sit dhufe isii sommante 14 kamisa sommante 15 guyyaa jum'ataa sommante akkanatti yoo sommante rakkoon hin jiruu jechuudha hadiisni kun akkana je garuu jaalowwan kiyya ka islaamaa guyyaa arafaadhaa abbaa feete yoo rabbiin bakka tana itti cufe malee irra hedduun namaa inuma guutuu ja'amuu danda'ama guyyaa sanni sommana namuutu yoo guyyaan san insha Allah ta'ala amma guyyaa jum'ataa dhufaami nama maaliif arran tana sommantee jettee yoo gaafatten guyyaa jum'ataa waan ta'eefin sommanee namni isin hin jiru warabbil kaaba hin agartanis hin dhageessanis maaliif sommantee yooten arafaafin sommanaa je kun rakkoon isarratti hin jiru inuma hadiisa lameen laalle kana jumhurri ulamaa'i rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نما خبطيسه بانا ملي نمني تكو دس جئني قويا جمعتاتو يوسوم مني جبانتون كراهة التنزيه ملي كراهة التحريم متي علامة عبد الله ابن عبد الرحمن البصام طيب الله ثرى أكنا جي حديثة كان شرحي يروغو رجالو وانكي واني قويا جمعاتيس أماز جباميف إمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة قويا جمعة قويا إيداتي قويا بشاشماتي قويا نمني مسلماتو كيستي ولتكبمو قويا عرفاتي توتو إسر قدو هذا مليجي تراتنا أمو ربي جل جلال ربي فديدتي قويا جمعة سني جمعة ما في سنواو قبي أماس عرفان وقل الحمد لله وثم الحمد لله قويا جمعة كنا يهودان ندد والإياذ بالله ور نصاراتس ندد والإياذ بالله رب جل جلال ربي أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتنو قجلچه غيان جمعة كيسني ننجي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات غيا قدوة غيا دعائيتي غيا ذكريتي غيا عباداتي نشاطة تنرى أكهر لافا النبي رسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرى أرجع أكنجي إمام النووي أما زكا ولنجن إجماع علماء كراهة التحريم أدون تيني كراهة التنزيه جبا كلنات ملء جبا حرامنات متيجان قيان جمعة إن شاء الله تعالى قيا عرفات إسا كوبا إسا يو سومن نجالو وانكي يك إسلاما سومنو قبناسي wanni takka isinirra hin jirtuun isinin jaa hin ta'uu miti akka ajaa'ibatti taha jaalowwan kiyya ka islaamaa guyyaan san guyyaa guddaadha guyyaa ajaa'ibaati guyyaa rahmatni rabbii gabarran isarratti dhangala'u guyyaan san guyyaa rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii malaayikatoota isaatiin mee laalaa gabarran kiyya haala dhukkee ta'an rifeensi isaanii faggaa ta'anii gama kiyya dhufanii ragaa naataa ragaa isaanitti hajama jalla jalaalu dilii isaanii cufarraa araara dilii isaanii cufaatu araarameetiif hin jiraa guyyaa je'uun guyyaan arafaa tana guyyuma kamisaa yoo rabbi jee insha Allahu ta'ala dilii ganna lamaa namaaf dhiisaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkam jechuudha waliin laalla tanaafuu
hadiifni jaalowwan kiyya ka islaamaa nama guyyaa san qopheesseefi malee akkanatti dhuftee akka tasatti guyyaan jum'aa ammas arafaa yoo irra dhufte isii qofa guyyaa arafaa saniif ja'amtee soomanamuun rakkoo hin jiru. Guyyaa ashuuraatillee yoo akkanatti itti dhufe rakkoo hin qabu nuun jette ulamaa in teenya. Tanaafuu guyyaa san akka ajaa'ibatti eeggachuu jira namuutu guyyaa rahmatni rabbii akka gaaritti namaa mul'atu. Guyyaa rabbiin jalla jalaalu rabbii akka hadiisa imaamu muslim sahih isaa keessatti fide qayyaba allahu taraa ibiddarraa gabarran hin lakkaawamne bilisa baasu anaa fi isinii fi muslima cufaatillee guyyaa san warra ibidda jahannamirraa wal iyaadu billaa bilisa bahu rabbii nu haa godhu. Guyyaa yaa Allah aboo hadiisa tana isinii faahim wal hadiisu rawaahul imaam ابن المبارك في الزهد وأبو يعلى في مسنده رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ملجئ رسولك صلوات الله وسلامه عليه قيا عرفاسني odoo gaara sanirra dhaabbachuu jiruuti gama Bilaal radiyallahu an yaa Bilaal orma kana naa callisiisii jeen ormi akka keenyatti mataa hin jabaatu khutbaa odoo imaamni godhu jiru warra waliin haasa'uu miti warra mubaayil laaquu miti jaalawwan kiyya yaa namana ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isinin haasa'uu fadhaati callisaa jeen ormi ni callise ammaan tana Jibriil alayhi salaam dhufeetiti salaamtaa narratti qara'ee rabbii kiyyarraa jalla jalaalu rabbii ammas naani je'ee warra gaara kanarra dhaabbate mara cufa keessanuu dilii xiqqoo teessanii fi dilii guddoo teessan cufaatuu isinii araarameetiin jira inuma dilii isin jala deemtan cufaatu wabii isinii seeneetiin jira akkaan isiniif araaramuu isiniin je'ee jannaani amiiril mu'miniin abii hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu an yaa ergamaa allaha alanaa khaassa nuti qofaa fiihi je'en maaliif rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan hajjii takka qofa godhanii jecha waan isin salawaatullahi wa salaamu alayhi nu waliin hajjii gooteef tanaafi rabbiin jalla jalaalu rabbii dilii teenya guddoo fi xiqqoo isiitu ta if duubaatis wabii nuu seene jennaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yaa umar namuma muslimate hamma qiyaamaan dhaabbattutti gaara arafaa kana dhaabbate maraafii je'en yeroo kana amiiril mu'miniin abii hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu an kathura khayrullahi wa taab gaarummaan allaha heddummatte ammallee waa toltee je anillee wannin je'u jaalowwan kiyya ka islaamaa tanuma gaarummaan allaha jalla jalaalu waa heddummatte waa bareeddeen isinin ja'a guyyaa jum'ataa waan arafaan guyyaa saniif ta'e jecha rakkoon hin jirtu guyyaa san qopheessinee soommanuun yoo kamisa itti idaanes dubbiin tolte guyyaan sabtii ammoo iida garuu an gorsa jaalalaa kaniin isinii dhaamu borurraa hamma hafte soommanaa jaalowwan kiyya ka islaamaa hadiisa ka dabare khutuba irratti ilaallee jirraa miti hadiisa ajaa'ibaa tokko wajji ilaallee bar ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا والحديث متفق عليه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبرجت كل واهنتاني كصوما قياتك كصوما كرا الله كيست جل جلاله صومنيه الله إسفق يسمليه هنتاني سببا قياسا إني صومنين fuula isa ibiddarraa ganna 70 isa fageessu malee waa hin taane wanni fuulli dhawameef ashraful a'daa qaama keenya keessaa bakki kabajaa qabdu fuulli haa dhawu malee qaama isaa cufa ibiddarraa isa fageessaa je'e anaa fi isinii fi muslima cufaatu rabbiin warra ibiddarraa isaan fageesse warra sanirraa rabbiin haa taasisu akkasiin isiniin jaalawwan kiyya ka islaama ammaa hu isinirratti dheeradheetin jira ofii naa godhaa isiniin jechaa yoonin dhugaa qunname rabbiirraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaati fi sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee an itti hojjechuu dhaburraa allahan hin tikfama
isiniif karaa jannataa dildila isinii tahee ana ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darbu raayis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu cufa keessanuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbi walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu umurii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kennu khayrii cufaatuu rabbii walitti isiniif haa qabu dhukkubsataa keessan rabbi isiniif haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi nuuf haa fayyisu yoo haakima jiraatan mana isaanitti deebisee rabbi nu haa gammachiisu akka ustaada keenya ustaada Haydar matta'ahu Allahu bisihati wal aafiya mana hidhaa keessaa baasee arrantana nu gammachiisetti obboleeyyan keenya warra mana hidhaa keessatti hafe cufaatu rabbiin baasee rabbii nu haa gammachiisu nama nurraa du'e cufaatu rabbi rahmata haa godhuuf ustaada keenya jaalatama ustaad Kamaal Hebboo isaan hangafee nama nurraa du'e cufaatu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galmee isaanii illiyyinitti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina wahasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii san waliin rabbi isaan haa godhu nutillee rabbiin khaatimaa teenya nu haa tolchu jecha booddee keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi nu haa godhu diina islaamaatiin warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbiin ambaasaadara amantaa islaamaa rabbi nu haa godhu rizqii isaa halaal ballo rabbi nutti haa cabsu yoo rizqiin teenya ol jiraatte nu haa buusu yoo gad jiraatte nu haa baasu yoo nurraa fagaatte nutti haa dhiyeessu yoo nutti dhiyeesse nu haa nyaachisu yoo nu nyaachise gaarii turtuu rabbi keessa nu haa kaayu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكاسي